FRDC yakodesheje abasirikare bagira ku 120 b'abapilote beza cyane ngo bo kuza guhagarara mu kirere guhangana na M23. Ibyo turi buze kugenda tubyinjira baturutse muri societe zikomeye cyane hano ku isi kugira ngo baze mu kirere hejuru ya M23. Naho itangazo rya Minisitiri w'itangazamakuru ariwe Patrick Muyaya muri Republika ya Demokarasi ya Congo ryo riravuga byinshi, riravuga ko nta brassage cyangwa migizage bizigira biba hara muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Icyo bisobanuye biravuga ko rwose nta murwanyi wa M23 uzivanga cyangwa se uzinjizwa mu ngabo za FRDC. Nabyo turagenda tubirambura. Tshisekedi acimpaka amano y'abasirikare barenga 60,000 ku kibuga cy'imirwano. Nabyo rwose turi buze kugenda tubirambura. Sibyo gusa kandi turi buze no kwinjira mu makaritsiye agiye atandukanye aho M23 iri kurunda abasirikare biteguye guhangana n'abasirikare n'ubundi baturutse hariya za Uvira, abari guturuka mu gihugu cy'u Burundi, abamarisineri, aho ibikoresho byinshi byakomeje kurundwa rwose hariya ku mupaka. Sibyo gusa kandi mu turere turi buze kwinjiramo turi kuberamo imirwano, turi buze kwinjira muri Bwito, aho ni muri Rucuro na Kivu, turi buze kwinjira hariya aho bita Katobi, harani Warikare, tuze kwinjira Myayibyondo kuri REP 529. Ono umuhanda uri kuberaho imirwano ikomeye cyane. Tuze kwinjira hano muri Safu Kivu kuri RN 2 aho bita Mushoshe, naho turi buze kugenda tuhinjira tugenda ducacambuwa amakuru y'urugamba ari kubera rwose hariya muri Warikare no muri utwo duce tundi tumaze kubabwira. Rero hano mu mujyi wa Goma ubwicanyi burakomeje bukomeye uri gukorwa n'abajura bitwaje intwaro, ariko nonaha humvikanye urufaya rw'amasasu ubwo abajura bacakiranye na M23 guhasha umwanzi. Karabaye kababayeho, birakomeye kandi birakomeje. Mu gace bita Birambizo Bukombo naho Wazalendo na FRDC barahanganye cyane na UPDF. Na hano muri Masisi mu gace bita Kasovo naho imirwano rwose iramutse ikomeye kandi ikomeje. Urumva rero ko ni operation zikomeye cyane ziri gukorwa na FRDC kuri M23, ariko M23 nayo ikaza gukora ubwirinzi ku buryo nonaha imirwano ishobora gukomera muri ibi bice rwose tugiye kugenda twinjira. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ushobora kudukurikira cyangwa umaze igihe kinini udukurikira utarakanda subscribe cyangwa se ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Hot News, amakuru yizewe akugeraho ku gihe kubijyanye n'umutekano, politike, diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Icyo tugusaba rero nta kindi no gukanda subscribe kugira ngo notification ijye ikugeraho mu bambere. Rero mureke amakuru yacu tuyahere muri aka gace kabyukiyemo imirwano ikomeye cyane hano muri Masisi. Muri Masisi rero mu gace bita Mugoti, mu gace ka Mugoti nyine habaye icyo bita urufaya rw'amasasu ubw'ingabo za Wazalendo na FRDC batatse M23 banyuze hano mu gace bita Kasovu cyangwa se Gasovu. Rero imirwano yari ikomeye cyane. Rero baje bazamuka bagana ku birindiro bya M23 iza gukora ubwirinzi bukomeye cyane, iza kubakubitira ahareba Inzega. Barirukanga rero banyura mu gace kahijya kitwa Muguti. Rero nonaha abawaza rero FRDC bakaba rwose barimo bagenda bakizwa n'amaguru bitewe n'ibyo M23 ibakoreye. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane gikomeje kuba. Reka duhite twinjira n'ubundi imirwano tuyinjiriyemo rimwe. Turi buze gusoreza kuri aba basirikare 160 bakodeshejwe. Urakoze kungira inama. Reka barimo duhera ahubwo tuze gusoreza kuri apodete z'uru rugamba. Ni apodete zikomeye cyane ku ruhande rw'imirwano. Rero mbere yabyo rekaze tubabwire ko uwo bita Patrick Muyaya yatangaje imbere y'itangazamakuru, kuko nawe Minisitiri w'itangazamakuru ara muri Republika ya Demokarasi ya Congo, mu itangazo yashize ahagaragara yavuze ko nta brassage ni iki.
burasage ni gahunda yo kuvanga abarwanyi b'inyeshamba nga M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo arizo FARDC kugira ngo haboneke amahoro cyangwa se babe ingabo zimwe, ibyo guterana bigabanyuke. Avuga ko nta n'ikitwa migizage kizigera kiba, bizakorwa nyuma y'ibiganiro bya gisirikare n'umutwe wa M23 mushirwa mu bikorwa y'amasezerano yahariye rwose y'amahoro ya Washington ya RDC ndetse n'u Rwanda. Ariko yasobanuye neza ko batazigera bavanga ingabo za RDC ngo zivange na M23. Urumva rero bya biganiro biri kubera hari Katari, uyu mugabo Patrick Muyaya kurwa ngo yanga M23 n'u Rwanda, avuga ko kabisa ibyo bitazigera biba, icyo bakora cyose n'ubundi bizarangira bibabanye imfabusa. Roma gizaje niki? Migizage ni cyagihe haba ari kuba imyitozo ya nyuma cyangwa se imyitozo y'igihe gitoya ivanga ingabo z'umutwe witwaje intwaro ndetse cyangwa se z'inyeshamba n'igisirikare cy'igihugu. Ibi Patrick Muyaya yabivuzeho, avuga ko kabisa bitazigera biba, ntibizigera biba habe na gato ko M23 ihabwa umwanya mu ngabo za RDC nyuma y'ibiganiro. Avuga ko impamvu nyamukuru iri gutera FARDC gukora bino ngo ni ukugira ngo birinde amakosa yakozwe mu bihe byashize, aho kuvanga inyeshamba n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo byateye ikibazo cyo kwivanga kwa politike ndetse no gucamo ingabo ibice, bityo bituma umutekano uba muke, ntihaboneka umutekano urambye. Avuga ko M23 mu gihe ibiganiro byagenda neza bagomba kuba abasivile, bakaba bagenerwa bikorwa intwaro bakazirambika hasi, aho kugira ngo bakomeze kugira ute gufatanya na leta ya Kongo. Rero bino icyo bisobanuye mu ncamake biravuga ko nta murwanyi wa M23, muri make mu ijambo rimwe, nta murwanyi wa M23 cyangwa umusirikare wa M23 uzinjizwa mu ngabo za FARDC. Ibi bivuze ko nubwo hari amasezerano y'amahoro ya leta ya Kongo idashaka kongera kwibesha nguko byagenze mbere, Imana ishobora byose Patrick Muyaya noneho ibyo akoze, afashe ihene yari iri kugenda nzima ayicumuriza, arayibwira ati genda uzunguza uwo murizo wawe bigaragare ko nta mabuno ufite. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane. Kino kikaza gukurikirana n'icyo Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yakoze cyo gukodesha abapilote cyangwa se abanyamahanga 120 bo mu kigo cyitwa Ajemila cy'abanyabulgaria kugira ngo bafashe FARDC mu mirimo cyangwa se mu mirwano ya gisirikare. Imana ishobora byose. Rero bano barwanyi ngo bamaze kugera mu bice bya Kinshasa, abandi bagera mu bice bya Kisangani, abandi bagera mu bice byitwa Maniema. Rero ngo bakaba baje gufasha mu gukoresha cyangwa se kurashisha indege zitagira abapiloti zo mu bwoko bwa CH4, ni drone. Baravuga ko ari abasirikare b'abahanga mu gukoresha drone rwose bano banyabulgaria, ngo bakaba bamaze gukodeshwa ngo baze bafashe FARDC mu gihe abacancuro, abarundi, wazalendo, FARDC, FDLR bazaba bari gukubitamo M23 banyuze ku butaka, banyuma bano banyabulgaria 120 bazaba bakoresha drone mu kirere bagenda bakubitamo M23. Ababirigi nabo bazaba bari muri za Sikoyi, abandi bari muri za Kajugujugu, ngo nabo bagenda ngo hano hagiye kuba urugamba rukomeye cyane. Imbunda ziremereye, indwaro ziremereye, ibifaru bya danje biri guturuka ara mu gihugu cy'u Burundi byegerezwa kuri boda ngo byiteguye gusheringa mu bice byose M23 rwose izaba irimo. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane, ngo bakaba baje gukoresha cyangwa se gufasha mu gukoresha ndetse no gusana. Wumve kuntu leta ya Kongo yo yabivuze ngo indege za gisirikare na drone ngo ni abapiloti, abatekinisiye n'abahanga mu by'ingabo. FARDC yo irimo iravuga ko bano basirikare rwose ngo bataje kurwana, ahubwo ngo baje gufasha ngo mu buryo bugezweho,
mu buryo bukomeye cyane ngo baje gufasha ngo FRDC ngo mu gutekinika ndetse no mu gukora drone. Ariko amakuru aturuka ari rwose Kinshasa neza katikati kandani aremeza neza ko bano baje kunyura ngo mu kirere bakoresha drone, bano banyabrigariya ngo kuko ari abahanga. Noneho ababirigi bakazakoresha za Sukhoi na za kajugujugu, abo mu mutwe wa Black Waters nabo bakazakoresha hasi ku butaka bafatanyije n'ingabo z'abarundi na FRDC mu guhasha M23 hariya rwose ku butaka bwa Kongo. Aya masezerano azarangira byihuse kuko azarangira muri Nzeri mu mwaka wa 2025. Urumva ni vuba, ariko aya masezerano nubwo azafata igihe gitoya cyane bazahita basimburwa n'abandi banyamahanga. Wumve kundo operation yose rwose tuba twayigezeho. Ayo makuru ntandi wayasanga uretse kuri Hot News Trustable News, kinyamakuru kizewe cyane. Bazahita basimburwa n'abanyamahanga ngo bita Ranchester gatandatu ngo bafitanye isano n'uwahoze ayobora Wagner cyangwa se Blackwater bita Eric Prince. Rero uyu Eric Prince wahoze ayobora yino Wagner cyangwa se Blackwater ngo ni uzarungika abandi barwanyi bakoresha amadrone ndetse n'indege bita Ranchester gatandatu, ngo nibo bazaza noneho bahite basimbura aba banyabrigariya. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Rero u Rwanda rwahise ruvuga ko cyangwa rushinja leta ya Kongo ko igiye kubangamira amasezerano y'amahoro ngo bitewe no gukoresha abasirikare mpuzamahanga cyangwa se abasirikare b'abanyamahanga mu ntambara iri hagati mu gihugu kandi ari ibintu bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Icyo bakomeza kugenda bavuga abaturage n'abanyepolitike bamwe bibaza niba Repubulika na Demokarasi ya Kongo koko ari igihugu kigenga ku buryo gikoresha ingabo z'amahanga bishobora guca ku ruhande amabwiriza agenga igihugu. Kandi ngo leta ya Kongo ikisobanura ivuga ko itazanye ingabo, itazanye abasirikare ngo bo kuza kurwana ngo barenge ku mategeko, ngahubwo izanye abatoza b'ingabo za FRDC ngo kugira bamenye kurasisha izi drone ndetse no kwirukankana abasirikare ngo ba M23. Rero bano basirikare bari haraza Kinshasa za Kisangani na za Maniema ngo bakaba baje ngo kugira ute ngo guhasha M23, bakaba bari butangire kudeployingwa guhera uyu munsi berekezwa rwose mu bice M23 ikontorora hafi yabyo kugira ngo bitere iki babe bagerageza kwataka izo M23. Mani shobora byose, urugamba niho rugiye gutangira. Imiripuko muyitege mu gihe gito kitarambiranye, mugiye kubona imirwano ikomeye cyane. Rero nguko nababwiye ko ndibuze guhita mbinjiza ku mirongo y'imbere ku rugamba muri aka gace kitwa Bwito. Hano ni muri Rucuro. M23 ihanganye na FRDC ndetse na Wazalendo. Intambara irakomeye cyane ku buryo abaturage batangiye guhunga ibyabo. Ni imirwano ishobora gutuma M23 ihababarira cyane. Impamvu niyi ko M23 iri kujagarazwa cyane na FRDC. FRDC muri operation yayo ikomeye cyane yo kurimbura M23, FRDC has started the operation to clean M23 in Republic Democratic du Congo. FRDC irimo iratangira operation ikomeye cyane iyo guhanagura no kurimbura, to destroy M23. Igomba kurimbura M23. Rero ino operation ya FRDC ikisobanuye niki? Iravuga ko igomba gukubitamo M23 mu bice byose yafashe. Nibigabye ibiterikaga ibitero 30 mu bice 30 bitandukanye. Uwigiye urugamba FRDC none wamenya ari umuhanga, nyatameze nga bapita ciro umwami.
akandi gace tukiri muri iyo operasiyo ya FARDC, akandi gace yagabyeho igitero ni kano gace bita Katobi. Hano ni mu karere rwose na akarere kari hariya muri Walikale bita Katobi. Hano n'ubundi ma 23 FARDC na Wazalendo rwose bahanganyemo na ma 23. Ni mu rugendo rukomeye cyane rwo guhiga abarwanyi ba FARDC. None ngubwira iyi ni breaking news muri iki gitondo cy'uyu munsi. FARDC ngisutsa abasirikare bagera ku 7,000 hariya muri Uvira wabakuza guhangana na ma 23. Muri aka gace bita Nyabyondo naho, cyangwa se abandi bakita Nyabiyondo, Inyabiyondo kabisa, kuri REP 529 uyu no muhanda ma 23 ikomeje kwagura cyangwa se kwaguka. FARDC yagerageza ikakizwa n'iki n'amaguru. Urukumva ko hano ma 23 yahashinze ibirindiro, yashinze imizi, iravuga ati uko byagenda kose hano Nyabiyondo kuko ari tere nziza ntago yo turi buze kwitakaza. Mu gihe hano muri Safu Kivu RN3 mu gace bita Mushweshwe naho ma 23 rwose yahanganyemo na Wazalendo mu gitero gikomeye cyane. Urumva rwose zino ni operasiyo nyinshi zikomeje gutegurwa na ma 23 hariya rwose muri leta ya Kinshasa. Imbaraga z'u Rwanda muri intambara ya Republika na Demokarasi ya Kongo nk'uko raporo ya UNI ibivuga, ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda gifite uruhare runini mu mikino ya gisirikare. Muri make mu Rwanda ngo rimo rurakina ikinamico hariya muri Republika na Demokarasi ya Kongo ngo yoherezayo ingabo. Ibyo rongo bikazatuma ibiganiro by'Doha hariya muri Katari, amasezerano hagati ya ma 23 atagenda neza, ndetse ngo n'amasezerano ya Washington gatagenda neza, mu gihe ngo abasirikare ngo b'u Rwanda ngo bari mu kano gace bita Katobi, Bwito na Nyabiyondo biri hafi rwose, ngo yo kurimbura abaturage benshi hariya rwose muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero muri aka karere ka Bwito kari hara rwose muri Ruciro muri Noro Kivu, guhangana gukomeye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta. Abaturage benshi bakomeje guhunga no kuva mu byabo. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane. Rero UNI muri raporo yayo nguko tubikesha ikinyamakuru Retour, ubutumwa buherutse gutangwa bwemeza ko u Rwanda rukomeza gusaba ma 23 kwifatira ibindi bice bitandukanye, ndetse u Rwanda rukaba rumaze koherereza M23 ingabo zirenga 6,000 zigera rwose hariya ngo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibiganiro bya Qatar round ya 5 ngo bizaba bikomeye hagati ya FARDC na ma 23 muri Doha mu cyumweru rwose kiri imbere, aho ma 23 yifitiye confidence ikomeye cyane yuko yakoze icyo bita confidence building measure hariya rwose mu mujyi wa Goma. Rero ngikaba itazigera iharekura yahereze ingabo za FARDC. Reka rero tubabwire ngo amakuru yacu nahoraho, amakuru yacu arakomeza. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukudukanda subscribe, tukajya turushaho kugenda tubana mu makuru yacu tukugezaho umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Ndabashimira cyane, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Thank you very much.